Isaiah 61, the Spirit of the Lord. Ngenen God kat hier boy ismema masan mo Isaiah so go by Isaiah kodo study kan saleta me Isaiah na pongan Isaiah o Jesus pare se pukisama nampungara Isaiah ko dori ko pade laut kamba watek nampungan Isaiah ako so saya Jesus. Okay, so wasa ko saya the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. Okay, kam ka kwatak ni pompe makammen we kumau ta me min ta me we ni lo kayam pompe ni ban ka we oralap mama sani to when Jesus abang kotsto yo I masani lapin watawatwa. Okay, Isaiah sa choko sa saya ako sa saya Jesus nan look payo sa kwalu sa tuaw Jesus ni ako to pon sampawat what a code tamen jungtier nan look ni tuan Isaiah ako saya. Okay, because the Lord has anointed me. So I line on me iwo wato nang ka school ka ni chap last Friday now we get pang ko saya anointing what ki Keidi. Okay, Keidi. Iralakan makin Keidi nan molo kilelmo. Anointing ako sang rengen sarawi. Okay, anointing ako sang rengkoch ako sang rengen sarawi. Imagarata makchaban kileldi Keidi janan molo akcha so chip sapal so jo anointing lale. Eso jo. Eso jo lebili awan pan so jo pungi ap jakin kosan an masanang kot. Okay, Japan men ipsapal working in Sarawi and Gakaslong is me walong anointing the Sarawio ngen Sarawi. Okay, in Saraw walong lala chapo kijalen kak preach good news patangrong amao. Ong me sa momo kan takot sa momo kan jay ko Rusia chun sambawa jay sa momo ni poson. Jay liputi jay choror sangko jay lanan. Jay wiasan Sarawi ap jay sasa. Magi jay sa momo ni palingen. He has sent me to heal the brokenhearted. Jesus Kachton Kamawiyala. Kachton Kansana Mawiyala Menan Laleo Lahakan. Imakaratani Anson Mela. Anson Mela Chavan Maui. Anson Mela Miamaka Mall Gitama Anson Mela my with the Wias on Patangan. But that Chakin Patangi. Chakin Kosakosayama Chakorosia Depan. Chakorosia Choro San Coach. At Chelanana Proton Court. So that's a good news. That's kalalamawan nan ngane. Ngay may koerta. Nito na chay koerta. Chay sansarawian nan lala chay kasay. Kiyang sapal utan punot. Ngay kin mayek magalap rong galap ko saya. Ikin mayek ikin masapwek. Iban mela ibang kulaya. Chachani sansarawis choan ki koporo-poro. Okay, kahit i-play mo, sarawan mo, mausa mo, kahit din. Pwede ka just chip sa pal. Ngayon sarawan so chok kachalong wasa, karita checkinan ki brokenness. Mapili ngayon sarawan kachalong wasa, ak jay sa kaporo-poro ki Jesus, so chok mangi, tame Jesus buyayang chay will banip sa pal, apil brokenness, pogida. Chay so chok live in the truth. Chay so chok more me Jesus pul wasa. Jesus kakir kachalong wasa ba chay sa pal, ap yet chaso sa iskita. So exciting pa. Kalap ka saya, yang Bible School online. So ka school ki samre na apostle yun na lin to an identity in Christ. I know all this. Yes, sampu ka mo na yang school. Apa ay wewe ki ame betapet. Ay wewe ki ame chuk. Okay, niya ka schoolero rong ata sa scripture kan rampung kan. Klama kam sa chip sabal kam pampil maliki. Premier ng korong-korong triyaw sa payo. Ibang kapkabaren ki kampanpan maliki. Kam stowewe ki. Apain sa makamoy daw nga Jesus am nor niyang pan ngayon anointing. Okay? Totoo ngayon sa raw pa niyo. Totoo kaya mo kampan menosola. Niyang bilbang wate kampan yo-yo kapkabaren ki. Okay? Kamu yung ngoy ime Jesus kachtung yayang katra. Heal our brokenness. Heal our broken-hearted. Lang. More me Christ me miliki chay koras broken. Chachang kam so choko soya. Kamu yesim smile sili deep inside broken. I karabana chay kan bulian kita. Pod kilaba kasi ela pues sakarangan. Pod kilaba kasi ela. Pod kita
matakin lale esa cha palla kosanya matako chai pukiti chako konsar waruyo pujai pukiti cha susugi sang atami chakin men accepted men armasen perengin chale mimi lale automatic uya kisan deep me chai pukiti okay natural chai natural wo is separated from God ime chela nane ki Jesus pwegi apang walong ata pangat kilong to peace niyan so me kat kilong to peace aran chorus amupuko ay puko connect e wong en sarau pa jamorin solang en kaperen Iki jaban saja turut ki complain just riban aja kai ruirwe nan sampaw ta bang work sang sampay rirong Ngi bang work sang so ko saya me he sent me to heal purpose of God heal our brokenness karapan Jesus eko tong kamau yala child brokenness menya brokenness me chai so kiyo so e kamau yala ra child sapaler chai ko kertar nan masano tama ko sampal chai lenud uya supplement Jesus ministry on me taken okay morin so long kai tak yena so la tra ngai kol kolong ya pokano ka rong ka chai chang ko wi ta disciple ta ko disciple ta ma ko mi asa uya yang me taken ran yang asa are near taken ministry tell the dongi anointing tell ministry pan anointing imite pan men kolong kan tell holiness more sarawi po anointing wat ki kauno pil komita I katore komila po komunyen sarawi kauno pan to dongi komuyo ngoy magjapan pilata more sarawi apa mia anointing apa mia Keidi sarawi ton sapol machay papa kotkan okay ama kejaiban papa ko chak jelap tanto loki selim morin sampa so jamana kasamina marang kot o jaiban mela so jo kis ya katrumban sapol matel to talk okay masani to proclaim liberty to the captives and to open the prison to those who are bound okay nan ngene uye sansal nan ngene naramas uye sansal magarada komini yam salata klar kauno kasalata ki komila ima koyo ko sampal niya cha moitang e Jesus cha nor cha corner baptize ngen saraw lo kaya choro aude king child masanen god ale kaskul kan chorus me kung yu online in chingi disable mom scripture kan me pit amoy identity is komoren God is komoren God tamagot wiyatar nek tamagot tame available to us as sons and daughters of God okay tame available because I are anointing can break the yoke anointing can kawela kela pante token mun chichio pon a child more pon aramasakan me chay ministerong pillel kapakababe we janane ministry in Jesus peja der ko soya Jesus te ala sanya momo ko kalokseli absojano inting bewe te bil patakseli absojano inting bewe anointing to eja Keidi me kot pul remyo reyo I me kaya wiyang masan kan armasan kan man rong o I me kejakin kapakap kemiya lipo okay pong kapakap kemana kap man okay ko to sama nanganian sense what po imang kilanga total heal to a total heal masaya matawa ko tume masaya sa kilang okay rana tano no ko saya ne japuja ka men Bible study ne japuja ka men baptize so ime ko saya anointing and ka break yoke po naramasakan me chay kapakap ki okay lang anointing in ko okay pak chay iging kalap discourage making kapakap sa lipo yan nane kilang lipo yan nane kilang po kita puegi watakadar ng puksarawi Jesus kapakap kamau yala ramas nga karja making ya kapakap chon nak ischukulan lipo igin insense what arya mao amawa mo insense what po sa magay den go kay den ngoy chachuka kajeta mewat chanana chok sapali ya chamo main coach tames chaba sabangi abong ay malia limetmatawa ko tme apya lipon kay te kam ta ya lipon coach makapakap
ma bring change. Cosa me mia anointing me kawela po cosa ya wasa anointing o can break akan kawela bond. Takot bond ngayon sawa tsaka normas bun nani. Nga yesa tawlun me armas nga taroto niya winani. Aban paper sampo kita anointing. O este pega sal que me God anointed me pues y wata ka tama Jesus masani. Kasiana na pega salki. Ngeke sapal kasiana na pega salki. My anointed teso. Kaide akchuk yom armas pang kilange ta taken God po na more iralda okay anointed again aso ngoiksin so drogis. Okay? Kaide achamen sway anointing. Ite men pon maso. Men lopo Jesus. Wow. Kalangan kiyang komo yung kachin anointing po yung kakuya sa palmo mo talk. Okay? So kabampungi kabampiren ki armas sa anointing. Ngoy masa sa anointing na ito talk in sense word. Yanana spend time on God. Yanana kay sisal do something. Ab kay tiyang ka-complain. Po kita coach pa kong child o apan anointing me coach me makalagal. Okay? Karata chapan playing around with sin. So cha anointing. So cha. Chachaka piji God. He appointed us and he set us aside. Karata mabil such a water cha such a young mar wasakis. Okay, the bil title wasakis. Apacha moyo cha ipsapal. Jar minan masanang God. Kita receive who we are in the Lord. Ja kangka na yung mau tamya ki yung cha. Okay, kangka na yung mau. Ngoy boyagi tatoken ministry ngona pata. Yes ale tirre narmas kailong kanya chuya ta mekot. Boyagi dai wrong kauna masani kauna pata no maramas. Okay? Gareta ineneni kaskasampalki. Kaskasampalki socha mentacha bosa yang amanen buyaki insene. Imena pali mau tama kot kitonya. Mena pali mau po yung koko tao ipapakot dito ang kuprangkot. Yang muna ipanapali mau. Siyapan tatong kapin ngoy. Van rapake kuprangkot san sokoros. Plana kan makunuyaw may sa pangala change. Change ang kuprangkot. Kabir man ka sa nedir may imumuen mananan chikowi. Okay, and so yung makaw na mas and drop everything and pick up that. Pagkita, Japan menapali mau. Tama kau no kachiyang kachel. Pachel ang kapapayi ni tuwa na kupurki. Kau no kota kupurki nuk. Kupur perenkin kamu yongoy. Okay, karatan sa Japan peki yangi. Apan anoint. Apan kasarawi. Tama chay wiwiya. So jamuita nga manen talk you out of the direction and plan of God. Purpose of God for you. Kader mo ito nga manarmasen and kawela ten. Satan ko chaylo so yarapangan. Wiwiya ke chaylen pangata. Wiwiya ke chaylen luwa chala chaylen so kautila. Po planen ko tron so lawiyawi so. Amo puko ay puko chapam. Apalimaw. Kasampali kitama ko chikiyang kita. Niya chapang kaitang kitama kawite. Was it Japan dedicate on God, Jargon Baki Dama Kuprongo Lala. You shall present our body as a living sacrifice unto him. Of same Jesus. Makacherpon some power to watak na look payo is a qualu is a tuaw to an full need to na watakata way fulfill a got to talk about that time I say ako sa yayoro. Okay, so yai Jesus. Yai rem. Yai re magchaip sapal. So ya dame ni chaip sapaler chawut watak puksaraw watak gospel kan watak wiya. Okay, chukos ko sa chan forsake the others but utan basan cornerstone and memory ye Christ cornerstone and puksaraw ye Christ. Okay, irong amawan mo me pueki aral wata aral wiya pa kan is all blurry. Jesus Kosto, Jesus ime God, Kosto we are ramasala, kasaleta in life. Imenta ki Kochkito, new kingdom. I mean, new kingdom is coming after second coming, but Kochkito, wing God. Okay, that's the word. Wing God, kingdom of God. Kingdom of God, so jamimenan lang. Jesus, wadi to pon some power, yung on lifestyle. Okay, nan Roman is we are in this world, we not belong to this world. At chay kaperen kan mimir nan wing God.
Okay, achai kento kan miminan wing court. Kachai la ladies, kachai me plana kan toke, kachai me pit wing court. Kikarete sapol machai kairo a work pasang. Nga sapol machai kairo a work pasang. Chai me more ke faith. Chai me more ke poson. Makareta magambil dog in white so. Atrapuko exercise atra faith. Atrapuko live by faith. But that's the currency of heaven. Live by faith. Check out, depend on God for money. Depend on God for breakthrough. Depend on God for unsafe loved ones to come to the Lord. Okay, live by faith. So, Amazani proclaim liberty. Liberty, liberty, liberty. What kistalatakla? Kastalatakiala. Kastalatakiala. The captives. Ajay pukomo. Okay, Jesus me kachkat me wiyayer sambuka I kachkat la metemir la le child. Arya e anoint ki child be child ngak wiya tam chay chukak wiya. Chay chukak wiya. Pe una ramas me se sabal es chukak wiya. Es chukak wiya tam Jesus wiya. Eh? Ikin jamanda si story kan ikin mengkoror. Pokita mia cha ramas aman kailong kinia melel po ikin patapatak. Apo lel point mengen South bang gamelar yan anakolia pwede kapakap yeah ari imo ka pa nasa ke me anointed use ang poson kapakap kia ramas and so may mala kamangir kauno anointong komi ministry Yeramen hold back au yawiyat bang konta may kay den mamal poson it's all about faith. Okay, makamaletar Jesus. Kambi kak socha wewe ke puksarawi. Kau na chapter tatangkang kau pokita ke kamelele. Ke also just in meta pa ke inenen mianan to rem. There is room of God's word. Lalam. Tirinaramas memorize scripture. Genesis to Revelation. Socha anointing pokita rechuka melele. Okay, rechuka melele ter rechuka memorki makalakal. Jasukak pan menanointe tak chap tirin perin kang wodi ha libanet seli sejukak magareta Jesus masani ke tie to yourself me keme yukala ngoyasa and so me uduken kota yasa mesajayan ay anointing okay uduk kota sang ni nang uduk Udu kota sang ni lipanet telingorngorape kasa maga choking your anointing. We have to live right with God, humble, active mong God, but kak and anointing Keidi ke kelailin Keidio retail. Hallelujah, praise the Lord. Kupurmaki kos kasay bijbij patay masamala. Oh karabarakan salabalakan the anointing is the most force, power of God, nan morin believers, nan morin solang. Karda kaban matawa mau, God soja kisakol gite partiality. Yeah. Kasambal kiyo kaya kaiso. God ebang kapayata cha aban we are tami masanier equal kichay korosong masano kay tek may patapatagay mo sang koros chay sang choyo ap meman mepan give the word kasambal ki masano poweren masano sarawipan masano anointing ban loud maban sacrifice anointing ban loud Factor to check it. Oh my God, to talk in here, men loud men. Member more. Yet, nana child more such a commitment. Okay, such a commitment me God pan ki younger child anointing. Okay? So come you oh my me key. Magjaban anana more anointing but child and kabakapcha lipo. Kami child die to ourselves. Kami child but anointing and got flow. Okay, we go to the pan anointed. Me go to me salmon.
Achaban ka sarawi me ko chmesamen. Rata ka sambal. Asa machay ko we are child we are pakan ni masligi. Coach irirong mongyong. Coach irirong mongyong. Chaban meant favor of God over favor of man. Okay? Child kan mesong kalok. Kakela kay kumail, kakela kay kichail, nan masa ng coach. Chaban men coach men masa masking kichail. Chay kagat si wede, chay such sin sotra kay. Favor of God is upon us, pokchail. Pilata more sarawi. So aban anoint kichail. Kagak pil sin sotra. Sin sotra was ake, sin mapulapul. Bilabo chali ta Christ when last month dabe. Kauno irirong pure heart. Again, nan madulima walu. Blessed are those who are pure heart. They will see God. See God. Kaya de kalangan ng God siya pagka. Okay, kailangan Jesus. May isa kiyang lan Jesus. Lalo na sincere ora mandar Jesus. Wow! Isa kiyang lan Jesus. Pakeo, ansa may ikosayar na na testimony kan, ikilang ata alialwan kauno. Ap na na wewe, na na ora mano, kay de Jesus mo. God sam. Ekatin momot po judgment seat. Ikilang ata alialwa ka na ako. Tapo ichukak lang one light. Okay? So, and that those who pure heart, they will see God. So see God, which and Japan little lang Japan lang God. Up see God, answer what? Answer what? Machel mong yung pure, Japan kapagap Japan klan po. Okay? Japan hanan, Jay kapagap Jay klan po. Kaunokin sapsapang. Kaunokin sapsapang. See God. Japan, God spirit. Ala, question din da por masaya Japan kilang. Abu iban asa, what ye yang ya. Iban asa, miel bon God nan, song kan mo yawi. Okay, see God is moving. Tuwa dyan, may bang ko sa'yo ng kono pa ta? Kay de ngoy me wapanaramas ka. God, wapanaramas ka, puya kita, ministry on move forward, puya kipega ro me bewe. So I see God in what He's doing. Ikak mamer na lika pong aramas call kito kapag sang kuamte, sang bombe. I see God. Kusaya rin lukurto. I see God. Okay, so in everything, you remember, ikarapawa me Jesus kawagilar pon maso rechel. Pon maso kan muya kadepagalagal ren saulang. Menjano leler may lepukiya be ayu mi jama. Okay, so pon masa kot sa chakak anoint. As chakak. Emasani can reject the proud. Ababan lift up the humble. Okay? Reject kinsoik. So chali bilibil makacha. Itipak the main patak. Okay? Apa chay more such humble mong kot. Aban piltatongi me man me pumpop selina patak puesasa. Aban mong yung pure. Aban give that one more anointing. Chanana anointing, but janga kuya ministry in Jesus. Ministry in Jesus is sort of patak tra. A patak, a casaladagila ramas, a heal the brokenhearted, a set the captive free, e ministry in Jesus and more. May bandak ngoy so long, I'm a Christian. Masa dagot Christian? Aramasaman may daw in Christ. Kay de katay delgi. Apa moro, a style in mamoro. So long, a daw in Christ. Okay, so kay dek ni malial, te kay dek ni ad of lifestyle. Tame Christ we are, child we are. Hallelujah. Kailangan ng coach po, mile. Check up eh? O maing siyo wa coach kan labalap kalangan ng kami, kalangan kiyang kami sabon mamalimpa kong kid, kalangan kiyang kami yo Lord, karusya kan mepilwiya rong somehow, some way, oh Father God, I thank you, I believe your word already been presented, oh God, even before now, pukam kachin mama sanang kid chero, Lord, sambar, abduru kaway din nga namus sarawe, kachin refresh ang kid, excitement and joy, pwegi relationship misawiya yung kami, Segager we are song and it one enable us to do it, oh God. You have chosen us, you have
ordained us, you have anointed us, and may we never doubt about that we will able to do great things for your glory and your glory alone. In the mighty name of Jesus, we are counted sangomor kokolata. Amen.